Ko te kapa whitu pōro RÍKI, Mid-Central Vipers, te kaumā tau te pakeke e whakarite ana mo te whakataetae nui o te tau ara ko te Youth Nationals ka tū hei te marama o Okitopa e tū mai nei. Nā runga i ngā pēhitanga o te mate urutā ki runga o tāmaki makaurau i tēnei tau, ko panoni haere ngā whakaritenga mo te whakataetae nei. Ko te whaiake nei ko te rō ngātu o ngā whakamahuki. Mo te whānau o Mid-Central Vipers e hara ko te whitu pōro RÍKI i te tākoro noiho, engari he whānau nui tonu. Seeing the young fellas progress, you know, and getting to meet new whānau, make new connections, all that type of stuff. But for me, it's all about the young ones, helping them strive to be the best, not just in rugby league, but just in life, really. Nā runga i ngā pēhitanga o te mate kōwhiori ki runga o tāmaki makaurau, e kore ngā kapa o reira te tāia te puta atu i te rohe, nā whai anō te waihanga mai o ngā whakataetae e rua o te raki me te tonga, e āhei ai te kaupapa te haere tonu, ko ngā toa o ia wāhanga ka tuki atu i roto i tētahi whiringa whakamutunga. It's made the competition a bit more exciting. I guess we're not going to get the like the city teams and all that, the ones who normally kind of rule the rooster, dominating. Now it's like, to me, it's more of a even playing field. Nō ngā mātā waka katoa ngā KAITΑKARO o te kapa Vipers, te kaumā tau te pakeke, nō ngā rohe o Taranaki, Whanganui, Manawatu, me te matau a Māui, Ahakoa e tau hauana rātou ki a rātou anō, e tipu ana te whanaungatanga ki wainga I a rātou. It's a pretty different tournament this year, a lot of travelling, especially heading down to Christchurch. It's not normal, it's normally in rotas and having a week up there. But yeah, it's a good change though, I think. It's also hard for me because I know him and he expects the best out of me as well, so it makes me have to push twice as hard. Pretty much privileged to play league, like everyone else don't know what it's like. Like everyone that don't play, they don't get the opportunity. It's a bit sad, but yeah, it's a privilege to be playing rugby league and it means a lot here. Ko te whitu pōro RÍKI te tuarima o ngā hā kina e rata pai ana ki te motu. Ko tā te āpiha whakawhanake o te whitu pōro RÍKI o te rohe a Alan Jackson kōrero ko te whānau tonu me ona uara kei te hāputa o tēnei kaupapa. Oh, obviously it'd be, you know, like all the kids have got, you know, they all want to play NRL and unfortunately only a few do. But we want to give them opportunity to play in a different sport. If they enjoy it, if they love it and they have a good time, or they'll come back, you know, it's all about the experience that they get. And it's pretty cool the way we have all our whānau and that around playing and working. I think we've got one of the ladies playing in the ladies team this year. Her son's playing in the 16s, so pretty cool, I think. It's a natural game for us, bro. As Polynesians, it becomes natural. We date back to when our ancestors, you know, back in their times, and it's like warfare, basically. And yes, it's natural for us. Ka tuki atu te kapa nei ki Upper Central Zone, ki Southern Zone, ki te whanganui ātara anō hoki I te marama katoa o whiringa ānuku e tū mai nei. Tema Hemi, te reo o te uru. Ko te reo